لكن قارن القبائل ولاش تمثيلت كلش هتواليم ولاش توفرا غير قازناكي غير حرورا إديف كان يا ربي تيوصن فراقيت لا تلفزيون ثاني ميرتنو مخلوف ايتو علي ايتو عديا يزيد زنوش صالح السوامي مراد إتيم زهير عكوش حسين سحنون رشيد بقنان دي أثالي وقاسي رضا عمراني ذا شو يصفرحن سنكينيا نكذي المزي ذا شو يصفرحن القهرة واقي مياليون سقواني سيس نجمع دوك تمورت القبائل تيزي وزو في قايث توفيرت ولما الى البرج سطيف الجيجل الحاجه ذا غني يصفرح النك ديال المزي خاطر نيت نياكم قريت ديوث انت غاوسا السا اجرا واقي ديون وجراوي ساعه نزل مليح في واش نيك غوريه ديال المزي ذا جراو مكل وا ذا شو نتيشتي اك ساعه ديال السارتيت رشيد ندوس نمتياك سوليداريتي كيبا كابيلي اميتي كابيلي كيبا كابيلي ماشي في l'amitié هذا راه non c'est juste que mais voilà la composante la constituante la composante de l'équipe اوفان surtout que là دي موريال صمتو تساوم كنيس نم ديك سام كل يوم شي كسا لي كومبيتونس كسا mais je pense que ça tout là où il y a des Montréal qui sont des compétences qu'il faut associer donc des femmes qu'il faut associer et je salue un groupe de femmes qui à Montréal maintenant la visibilité la Kabylie on n'est pas visible si la Kabylie commence à être visible de Montréal grâce aux femmes on a assisté à pas mal de festivals, des activités publiques et je les salue. Donc sûrement la télévision c'est un excellent projet. Nkini, c'est une question technique. Peut-être ça va trop dans les détails, mais la diffusion télé en Afrique du Nord, Europe, via satellite, mais il faut passer par la câble distribution. Ce qu'il y a eu, enfin les péripéties qu'il y a eu pour faire passer Berber Télévision, est-ce que vous avez déjà préparé le terrain justement et vous avez au moins un buy-in ou un commitment de ce câble distribution? Oui. باش كنظرم يعني الذكينية pour émettre des ondes il te faut passer par il faut avoir les autorisations du le CRTC sinon elle est hors d'atteinte pour des gens comme nous, même pour des gens qui sont zakiniens établis. Par internet, la réglementation elle est beaucoup plus souple. Donc le CRTC c'est bon voilà هذاك البروجي شي نبغى نخدم ما نسعى الحق نخدم اشتكينا على انك il y a pas de problème. La procédure elle est simple. C'est pas mais la procédure elle est vraiment simple. C'est pas compliqué de passer par le CRTC une fois qu'ils voient c'est quoi le projet. Donc on a déjà de ce point de vue là le CRTC ils sont au courant, on sait c'est quoi la procédure à suivre pour y arriver. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'exigence particulière vraiment qui est insurmontable. C'est quasiment une procédure administrative qui demande un certain temps. Ça peut être entre 1 à 3 mois et c'est fait. C'est tout. زولف لون سمثا دونك كاين تزواره دينيغ تنميرت يوث ما انا قلنا غير قدشن باش كنا سيغوناري سويره كي باش من لا تلفزيون كاين سايو سي كان سي كونسيرن لا ليني éditoriale qui devrait être suivie et la deuxième vous m'avez dit que
il n'y aura pas de truc politique, pas de situation partisane qui va être élargie dans cette télévision. À ce moment-là, les choses qui sont la télévision, elle m'a dit que BRTV, par exemple, je me souviens, dans le passé, il y avait même une pétition dont moi, personnellement, j'ai signé pour que Bell va comment dirais-je, la transcender pour que nos frères et sœurs kabyles vont avoir accès à cette télévision. Mais hélas, c'est dommage qu'il y en a beaucoup qui ont délaissé cette cotisation pour avoir cette télévision parce qu'il y avait d'autres canaux et on est passé par un autre virage. Mais bon, les petits ruisseaux feront une rivière. دورو غنسيو دارمية دورو هاني نتمنى ودينا حتى وانا راه جبت لكم يعطيكم صح ميرسي. صحيت فوس قصيه كاينه باسكو زرير باش دوينا ديو على نطاس لا كانت تحصون باشوك ثلاث ذيون وحريش لان طاس يحريش نكس واحد مسلايد فلاسن ثلاث ذيون وحريش ثلاث اد المسلاي فلاس avec beaucoup d'ouverture avec beaucoup de ماشي ستير كاع سي دي في دونك نكون ثفان لا لينينا ثفان تقبايلي ثفان لا كوفرتور نكون ثفان باش تموت القبايل اي نقدروا تموت القبايل يعنايا يعني لا شينا كاين تهضر فلاس avec ouverture et transparence السرسيس وينك سعان وينك خدم القبايلي سوليس نظرة باشوك il défend les intérêts تموت القبايل يساهم كانيس وكيا ولا شري سنة ماذا شو ذيون وحريش دونك لانه يحريش ناظنين ليدوكاسيون اتسيتيرا وإذا كني مرة ند ساعنا مكانسن مي باشو ان تولي حاشا لي لونات اللي غنسافيت كلش نو مزميلا نخدم كان لي لونات لا بوليتيك بي نطالي كلش اترافيرسا نو ذا حريش ام يحريش ناظنين اد المسلي فلاس avec la plus grande ouverture possible la plus grande authenticité possible et la ligne éditoriale NAR pour la résumer تقبايليث d'ailleurs le slogan la chaîne d'ailleurs تقبايليث انتيذت سليليا ورثيلس ça résume tout تقبايليث انتيذت يمكن on veut défendre تقبايليث سيذت انتيذت دوي كي لا défendre سيذت كامل يمكن سليليا la liberté de presse, de penser, de temps, de... On parce qu'on n'est pas d'accord avec ce sans limite, ça veut dire les frontières, parce que ça va s'adresser à tous les Kabyles de tous bords, de toute confession, de toute idéologie, etc. Donc, c'est l'esprit de la chaîne, Taqbaylith, avant tout. صحيح. بون توري كان يدينا صلاح باللي اتفكض يوك لي كابيل دو توت كونفيسيون هذا سان امكان اد مسلاين ما دا روح يونك ديني كيني بغي غد تهضر زعما ذكا صار رمضان كيني بغي غد تهضر عرفت نسجمت في الدين اسكو هذا السجم وياكي هذه يعدي اسنتفك كما امكان تهضران عرفت نسجمت خاطر القبايل ذي نسلمن لا ماجوريتي دونك صالح يند تسكتيت ذا حريش نكديني لا قولي جو ذا حريش ذا مي لنا تصني ضد اثني في النهار لا سيونس لا تكنولوجي تصلح وجه اثنيفن مي السلام كان نسن تتسام كانس اينك نكوني اون سونسور بيرسون et on donne la parole à tout le monde. مثلا أمذية ماشي الماك ندم l'exemple الماك يخدم لي rassemblements annuels ناس chaque يناير chaque 20 avril تيزيو زوج on va les couvrir
Et on va les couvrir la journée كامل لكن ما les élections présidentielles françaises un événement dans une ville de la même façon mais pas plus que ça mais c'est un événement qui mérite d'être couvert donc on va pas longtemps senser c'est une minute de quelle information non couvrir كل là avec les correspondants à Chugdran Sengar etc. OK then adorateur à la religion c'est la même chose. La même chose, qui n'est pas bien, vraiment d'animer une émission dans ce sens-là, la religion qui est, ça me كان تساشن الجدود تسكفلا الشيخ محمد الحسين تسكفلا تمتي تابليكين لا ريليجيون نستخل السلفيزم كي وهذه اللي ديبا فاش تاكي ولا شغل مي تنسلم الجدود ماشي تنسلم تاكي بوينا كتجديد وزمن هذه اللي ديبا كما زعما مضيه الدوير ان ديبا دي الدوير مسيحي ذا قبيلي الدوير الناس مسلم الناس كونفرونتي غير كان المسيحيين تاكنز على طاس قبيلي فان كانت نسلم يفون با دي زيفور باش كني غتسقزاش انت قبيلي سود من الصح لا فغي لونغ وكي ça me dérange pas d'animer ce genre de débat juste pour interpeller les esprits باش نافونسي تقبيلي dans le domaine religieux ماشي حاجه ذاك كاين صافي دينا كريمه. ثانميرث نون ثانميرث فاغون دينا ثانميرث نون في فوسن فاراكينيا غاري زار نتفاث ذيني الحال ساعة سيني يستقسيين جيسبير ثاني تفهم يستقسيين ماشي ذا سفشر اوكي تبعد لا بريزونطاسيون وفهم غير اسكو vous vous attribuez les titres de directeur donc vous êtes directement dans l'organigramme fonctionnel. Une fois que les actionnaires à Guinée, vous allez vous fondre en tant que fondateur dans un conseil d'administration qui va désigner par la suite. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que l'équipe $45,000, $50,000. Donc il va y avoir quand même un certain rapport de force, peut-être des corrections au niveau de la ligne éditoriale. La deuxième question, toujours, mais prenez-le comme une question. La chose est, ou alors la présentation, le cadre logique, c'est parfait, mais tu vas dire, c'est comme si la vision, c'est comme si vous vouliez, ça c'est une vision, ماشي حاجة اللي تواخذ من étape par étape. Vous voyez grand tout de suite. زرغال ماذا قلع رشيد شاور ضمنيك لا فورماسيون اون بي ان اللي خدم حسن حراش في la politique des petits pas وزرغال parce que vous allez naître un grand espoir. C'est un rêve. À un moment donné, vous mettez la barre très haut, très haute. Il faut juste faire attention qu'il y ait des désillusions. Vous voyez qu'il va prenez-le comme une question, s'il vous plaît. إن كان درا في استقسام مزوارو ظاهرة ديال فلسطين بون مزوارو قد تحصل بشوك une compagnie مرادلال. C'est ça la procédure normale. Ça veut dire les fondateurs, donc par défaut, le comité de l'exécutif. Ça, c'est l'ordre normal des choses. L'exécutif, il sera nommé par le comité d'administration dans une assemblée d'actionnaires. Après au moins une année, après au moins la première réunion des actionnaires. C'est la procédure normale des choses des compagnies. Pour protéger la ligne éditoriale, nous avons des mécanismes qui sont liés aux actions, qui sont liées à la catégorie d'actions, parce qu'il va y avoir des informations qui vont être destinées, qu'on veut pour l'instant destiné uniquement aux actionnaires. L'actionnaire doit se faire exactement l'architecture, la structure des actions. La structure, on s'assure de garantir la ligne éditoriale de Nahadaraka.
parce que des catégories différentes avec un poids de vote différent, etc. Avec en gros. Mais on a fait des scénarios de telle façon que la ligne éditoriale et puis les fondateurs, surtout les fondateurs, elles seront toujours un poids plus important en termes de vote, etc. Voilà. Bon, je vais répondre à la première question. Pourquoi les fondateurs se sont autoproclamés un peu les seuls et uniques un peu dirigeants, décideurs de la fondation? Ça, il faut savoir que c'est une première étape. On a commencé le projet tout seul, et puis il y a une équipe qui a travaillé, nous avons travaillé. C'est dans ce sens, c'est un peu... C'est comme on vous l'avait présenté qu'on avait travaillé. Il y a une deuxième étape maintenant, il y a l'étape de souscription des actionnaires, et à partir de là, il y a un comité qui va siéger, qui va décider, qui va voir un peu, parce qu'on est tenu par pas mal de contraintes. Et puis après, certainement, comme toute entreprise, compagnie privée, il y a comme un conseil d'administration, il y a une assemblée générale, il y a un conseil de surveillance. Donc tout ça, ça va être discuté une fois que l'équipe serait grande, fondateur et actionnaire. Voilà pour la deuxième question. C'est vrai, c'est très très beau comme projet, on voit très 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 loin, mais on est conscient aussi que c'est un travail qui va aller étape par étape. Les activités, les sous-objectifs, l'objectif ont été puisés du même principe. Selon nos moyens, parce qu'on a des objectifs, probablement on peut peut-être surpasser les objectifs. Et là, les choses vont aller plus vite. Si dans le cas un peu plus pessimiste, donc on a moins ou on a juste ce qu'on a, bah, on a un plan aussi. Parce que ça, si on se met à présenter tout ce qu'on a comme contenu, comme prévision, comme document, ça ne suffirait pas ce soir de l'exposer, mais sachez que on maîtrise bien le dossier, on sait que c'est très 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 grand. L'essentiel, c'est qu'on a balisé un peu le domaine d'activité ou le spectre d'activité de la télévision. Je vais profiter aussi pour répondre à la question sur l'islamisation et tout ça. On en avait parlé, je crois que tous les intervenants en avaient parlé, on avait dit on n'est pas contre l'islam, on n'est pas contre les religions, on n'est pas contre les humains, mais on avait bien précisé, donc depuis le début, le prélude, tout le monde en a parlé. On avait dit non à l'islamisation, non à l'arabisation. أستقسي زلف اللون ثان مرثلون نيكن وديه جانس نفارقي سي تري لوابل j'ai deux questions pratico-pratiques ثنام دلقناون 450 000 دولار la première année 225 000 et 225 000 l'année subséquente donc vous avez tracé l'horizon à 3 ans ma question c'est vous avez parlé de pérennité et développement. C'est quoi le plan Noun? L'autre question, c'est au niveau des actionnaires. Bon, c'est une entreprise privée. Je suis un actionnaire. J'aimerais être un actionnaire, 5 000 dollars. C'est quoi le retour à mon investissement? D'accord? D'ici la fin, vous avez cité avril 2018. Mais ce n'est pas très challenging, très... comment dirais-je ambitieux. Vous avez besoin de 450 000 dollars. Et vous allez diffuser au mois d'avril. Donc, أنا ثلاثة سقسينيو. أنا مثلون. Bon, juste, استقسي كاين قالوا تبداو فلاس. Nous connaissons, y compris les chiffres d'identification, nous connaissons c'est des cibles, c'est des objectifs. Nous connaissons avec ça, on est capable d'y aller. Avec ce qu'on a mis comme chiffre, on sait qu'on est capable d'y aller avec ces chiffres-là. C'est des objectifs, c'est des cibles. On peut avoir plus, on peut avoir moins. À ce moment-là, on va s'asseoir et on va discuter. Si au bout de 6 mois, on se donne 6 mois, c'est une campagne de financement qui va durer 6 mois, qui va s'étaler sur plusieurs continents. Donc, on cible, c'est une cible, mais on pourrait avoir beaucoup plus. Et à ce moment-là, ومن بعد 3 ans,
est-ce que le plan de développement, on a mis la structure, l'architecture de holding. C'est-à-dire on est conscient les revenus de la télévision, c'est une chose, mais on va consacrer certaines sommes, y compris de nos propres. C'est-à-dire c'est une levée de fonds, mais on peut passer aussi par des financements classiques. Ça veut dire des banques, etc., pour à ce moment-là faire en sorte que le holding détienne des ressources durables et pérennes. C'est des investissements qui vont aussi aller pour la télévision. Le retour sur investissement, oui. Le retour sur investissement, on n'est pas une compagnie publique, ça veut dire, d'abord, c'est une question de finances qu'on voudrait destiner uniquement aux actionnaires, mais c'est une compagnie privée, ça veut dire, à la fin de l'année, on va faire un bilan. Il va y avoir un dividende qu'on va décider à ce moment-là de distribuer sur l'ensemble des actionnaires, de le réinvestir, etc. Donc, mais les calculs, les chiffres, etc., plus approfondis, on va plutôt les consacrer aux investisseurs, parce qu'on ne peut pas tout de suite vous dire, OK, tu vas avoir 2%, on a 3%, etc. On ne peut pas tout de suite vous le dire, un chiffre avec un fixe. Parce que il faut un bilan à la fin de l'année qui va parce que quand on était coté en bourse, on peut s'engager sur un chiffre. D'ailleurs, même si les clients en bourse, ils ne s'engagent pas sur des chiffres comme ça. Mais par contre, l'un des scénarios qu'on va présenter aux actionnaires à ce moment-là, pour qu'ils puissent voir exactement c'est quoi le potentiel du projet et c'est quoi le retour sur l'investissement. Mourad, qui est le directeur de production. Actuellement, il y a le programme de 4 mois. Le projet, c'est 2012. Actuellement, 16 productions. Des producteurs kabyles. Erdif Ken, des productions saines. Il كان انتظرم باللي la méthode de sponsoring, la méthode de la pub, ديال لي تيليفزيون تبدل. زيه le producteur, زيه le sponsor, إذا نتا راه يروح على لا تيليفزيون يوكن هذه ساعة ديال لا بوبينس يوكن هذه يخلص لا بوبينس تراث لا ميثود تبدل. أدني ربي إلا يدنا يميل البترول يموت ديال الجزائر. هذا جميل تيثربع ثكيني يدي سلولا تيليزري تقبيليث قرن غورنا يحزن يجر ويخدم بابيس يحزن وخام وتخدم لاليس أكن تقبيليث وحواج الراويس. فغير كان تفكر ثوتراز قال لنا ظاهر ما كان يدي استقصى غف لي زاكسيون Est-ce que vous avez établi des lois, vous avez consulté des juristes, mais il a eu un gros bonnet qu'un militaire qui est les actions. Alors, et c'est quelqu'un qui ne défend pas forcément la cause kabyle, il peut se gaulis. Est-ce que تخمم غاف نشتكيني وكنا تيني مي قبايليا غاس ولا شاغ اكن يبغوا يحشمد يون ستدريم تناغ ستكتيوين تكتقيم ذيلنا وتقيم يرانا وتخدم في لنا وتسدو تكتيويننا تنمير. صحيت مالك فاش تقسنين. Bon, c'est pour ça la compagnie elle est privée. Et on n'est pas tenu d'accepter tout le monde. C'est là le truc. C'est que, comme c'est une compagnie privée, elle a le droit de choisir ses actionnaires. Mais qui est à l'opposé de notre mission, non. Non, tout simplement. Nous connaissons d'abord, dès le début, la mission principale de la télévision, les objectifs de la télévision, c'est ces gens-là qu'on veut attirer en premier. Le dernier mot nous revient. C'est pour ça que le formulaire, les gens qui vont nous contacter, on va discuter on va s'asseoir on va parler chiffres, on va parler rentabilité, on va parler de toutes ces choses-là, on va parler mission.
la mission de la télévision. S'il ne se reconnaît pas dans la mission, il ne se reconnaît pas dans la mission, c'est tout. Donc, la structure des actions, la structure de l'entreprise, on ne l'a pas inventée dans notre petite tête. On a consulté, on travaille avec un cabinet d'experts comptables de Montréal, avec un avocat. C'est eux qui nous ont fait le montage au complet. Nous, on s'appuie sur les règlements et les lois de la province du Québec. C'est bon. Azul Vlewen. Bon, je n'ai pas l'habitude de parler en public, mais ça y est, ça m'enchante Bacha d'Adra. Alors, qui a condamné à regarder. Mais il a un حسابات يتخدم كذا كاينين pour $5,000. On multiplie ça par 90, on a 450 000 won. Qui va acheter le premier à vous donner les $5,000 et commencer à travailler. Azul Lewen, je ne vais pas poser la question avant de dire bravo, merci. Là, tout à l'heure, monsieur Reda, là, je vous dis bravo pour tout ce que vous avez fait. Et j'espère que ça ira jusqu'au bout, Inch'Allah. On est derrière vous de toute façon. Mais je voulais juste poser une petite question qui est simple. $850 000, ce n'est pas une montagne. Si on voit un peu les nombreux industriels kabyles à travers le monde, est-ce que vous les avez sollicités ou pas? Et puis, si c'est le cas, à peu près, si ce n'est pas trop demandé, mais c'est demandé, mais et tout, et quelle a été la réponse? Finalement, parce que M. Rachid مدي في القبائل en général et tout, voilà, des grands noms là-bas. Donc ces gens-là, je pense que en les sollicitant et puis en leur expliquant, en leur présentant le projet tel que vous l'avez fait ce soir, je pense qu'il peut y avoir quand même une réponse. Sinon, on est là, on va aller avec Doro Doro avec une. Merci à tous. Ça. Vers quand est-ce que directement à ça, l'un des investisseurs, Kabyl, l'un où il y a des arrêtés ثغري. On se fera في الأول. لأن يرجز نخنف. أمذيا إلا يونت l'investisseur ديال l'Afrique du Sud. يرى ثغري يرى تيد أكني وثا. Parmi les investisseurs Kabyl. فكان كدنا كما نغد باللي سي 2012 ألم ميداسا قلاو بروجيا نك رضا عمراني يتوالي ضدا البروجيا كي يرس كاري فاسن لي زانفستيسور كابيل اتصي دينا ما ديك شميون استدريم تام قران تا مالكا نك ويش بان ديم دوكاليو ان انفستيسور كابيل يغدينان اكس اسم تقبايليث سي لاشاناكي واتيليث لاشاناكي الناس نو نكوني سينامنا زرانتاك البروجي كي يرسد قفاسن ربراب يرسد قفاسن الحاج صومام يرسد قفاسن لا فامي رحيم دو هيلتون ما الا يوني ساعه تقبايليت تقوليس وشي قرار يلاق اتكسر التقبايليت وكن هذه لي البروجيا هذه لي قبايلين حرورا رابيد كان ذي زوارا مدينة يعطيكم صحة ميرثن هنا تصاطاس بون كي ذا جديد هذاكي دونك زريغا بوبري لا سيتوياسيون ام كي ثلاك ثمورت اي با ذا الصنفار سوا زاليس كي ثمورت قلت زاير ونصوض راه عاد نتخميم هكاكي غاسا كنا تيكثي وين هكا مي ونصوض راه باسكو تهضر في تدريم تا ونديني بون تيراو السينغارا لو بوتونسيال بويدي ساعه تدريم تاكي اي با زرعارم كي تواليم كون ويتفهمم دا امتي شكي دوي ذيك ساعه انت ديريم تا راه يفكن يتيري زرياكي يبان كي هي او نديني وتقرا غلط من حساب الوان مي تيلي زرياكا راه يفكن
إثخبانيين زوار هذيك تيكتياكي باش تسوي باسكو تيليزريا كاع يعاون راه كون يعاونن حتى تفكض 5000 دولار انا جو سي با كاين سون دارجون مي تيليزريا اي دفك جو سي با كاين باسكو l'audiovisuel ça a un impact énorme راه ساكي مازال نقار سعيده دونك الكل ماشي دونك باللي يتسمى التيليزريا كاع يخدمن الخير راه ونديفكن راه يفكن يمعلمني ويدي يسعى تدريمت ماشي تكون وراه يفكن تدريمتي l'audiovisuel فيزوال باسكو ايورينا الدري دازك لي لانفستيسور هذيا لا برودكسيون هذه يروح حتى يحلل هذه يحلل اليو ان تي في لعناية وين سعديه تسيد هذا السونسوري غايني وني عجب هذيك سعديه تسيد سعديد كلا بيبليسيتي هي الور لا ما يختار الوقت كما رمضان يلا يون الوقت حبا باش تصيح لا بيبليسيتي ديالنا قاتيسين بوتفليقه انا سعيد بوتفليقه يا وديك با تاكالا وندي فكنا راه يكون يعاونن فريمون بون ساعه يونس تقسي سمحتي كاع زعما لا تفهمها تيكتياكي باسكو كاع الاوديو فيزوال نكي دونك استقسينو سي كو سورا نهضرت في لا برودكسيون هكا لا برودكسيون لو بروديكتور حد يخدم الفيلم ينس نعاد يخدم روبورتاج ينس هكا دونك نكي لا تيليفزيون كاع اتساغ الصنف اتساغ لو برودوي الجورناليست زعما هذا جديد داك الكوباك من يكون يدي ثمورت نسنيت مليح ليون ومذان يسقداش نتا قبايليت انت غي قلان اللي يخدم لو جي تي قبايليت لينو ميديا نيوز يخدم ذا دي جير تي في بارمي ويكاد مثلا المسلاي ديجا نهضر افوس نفراقي أصدق كاسقسي إلا كتزرم بلي لي سيكونت شين يلان ذي ثمورتن الجزائر أساكي أكن ملانت أنوار ثم زوارو تزول فلون ثم ميرت نوان فتيكتي عينيا أفوذ إيجرز إن شاء الله رزات نكبغي ماشي دا تسقسي ساعه تسقسي مي جوست تيكتي هاديك ملان صحو صغا ما كاينين ولاش une détermination sur le plan rentabilité اقلا en Amérique du Nord والدات الظهير كون كوا الا قنامن باللي l'objectif مزوارو بيان سور لا بروموسيون تقبايليت تبان ولا الشك ديس مي لا رونتابيليتي الا قاتيلي الا قاتيلي اون ديتيرميناسيون باللي انا نخدم يسورديان توت سادير يفو كروا راسها تمام مليح خاطر كي نقد شيت نمسلاي فلاس نوع ثاني من لي زاسوسيون ديجا حوايج تيسوردين ملي كانت في تيسوردين تزمتات في تيسوردين شو داكور هي ديك الظاهر مي دا شو دنا شو زعما تتمثل لي زاسوسياسيون باغ اكزومبل وكني اذاونت دون فاسون انديريكت لا تيليفزيون سي كو ان اسوسياسيون امريكان يخدمن لو فان نهار الاناث نهار خدمن اليناير نهار خدمن دي زيفينمون هذا هضران دينين ثورة ما زمغ ما تساولن تلفزيون ياكي ادفر حندينا ما بونت سفام ايماجين تو ولا 700 ديال لاصال الكاميرا هي باكاك الناس تساوين 700 800 بون الناس بوتيت سي اون اكسيبسيون باسكو دينيا حوايجنا لوفي دو فون يمنسن اكم الكام وغيخسر تسنين بواط دينين ما زمغ ما تعاونم فكت ديال الكام ان دون دو 10 دولار chacun 5 دولار مي هو 5 دولار تورا الكام تجمع لي 5000 دولار ني ياك اش نكفو كان في لي زاسوسياسيون خاطر نكون اذا شو دنا ناد باللي باش ما يساد يون يفكاد الدون 20 دولار نكون نمسني نكون ناد سمنياف وين كان عرض يفكن 20 دولار ذا الدون هذه يروح على لاسوسياسيون كوان دا يقدش وتيفك الى لاسوسياسيون ينس يوكن لاسوسياسيون ينس ما الا تجمع تذريمت ادك شمنت تاث سي سميس اون طونك اكسيونير وتيلي الفايده تي لاسوسياسيون ني يوكن تتقدش وتسعو تذريم